Ivanović, učenica 7. razreda. Danas ću vam predstaviti jednog od naših uspešnih osnovaka. Da li možeš da nam se predstaviš? Ja sam Vojin Ivanović, učenik 8. razreda 5. godine. Da li možeš da nam se predstaviš u nekoliko riječi? Pa ja sam vredan, uspešan, druželjubiv. Da li možeš da nam kažeš nakon svojih postignuća i na koje si najviše ponosan? Pa u 3. razredu sam osvojio 3. mesto na opštinskom takmičenju iz matematike, također u 5. plasirao sam se na okružnom. Od 5. do 8. razreda sam učesnik sportskih takmičenja naše škole. Idem i na takmičenje iz fizike. Nadam se da će tako da se nastaviti sa srednjom školom. Koji događaj za rad najviše pamtiš? Najviše pamtim ekskurzije, to je nezaboravno. Sportska takmičenja koje su se održale u našoj školi. Po čemu će ti osnovna škola biti sreća? Pa po svojim drugarima, nastavnicima, ekskurzijama. Kako se živiš sa školom? Pa kao uspešan čovjek. Nadam se da se tako bude. Koju poruku šalješ nastavnicima i roditeljima? Pa da budu tolerantni, da ostanu takvi kakvi jesu, nastavnici su dobri. I moje zadnje, koju poruku šalješ ostalim generacijama i generacijama koje tek dolaze? Pa da uče redovno, da ne zaostaju u gradu sa gradom, da budu dobri, da slušaju nastavnike.